Guys, ake ngibuze la uma nina senibadala senisebenza kufanele nithi umzali ayidemand imali kuwena noma wena kumele umuphe nje umzali mawuthanda. Ayi cha umzali nje mhla ngasebenza ngakhohlwe nje imali yami ngoba naye uNkulunkulu wamupha umsebenzi wayibonela ngemali yakhe angiphithuba nje nami ngiyibonele ngeyami ngibhubhudle nje iminyaka neminyaka kuthi after 5 years lapho singakhuluma ukuthi sinikezana 500 allowance phela nohulumeni wenjalo lento athi nje gqiba zalina impesheni ithi kusist nje thola impesheni yakho. Hayi no umzali kumele umnike imali angithi naye ubekhulisa ulanje ngenxa yakhe kumele umzali umnike imali kumele futhi ayidemand kumele ayithole every month kumele ayithole imali umzali. No umzali akushongo phela thina kumele athi asizala akushongo thina thi abasizali akumele athi bademand imali kithi nathi kumele athi sijabulise ngeke hawu angeke umzali fanele umnike imali umnike nje mayifuna imali umnike bayonithi kuba idebate sibisa umzali wakuzala ukuthengela izinto ufunde esikoleni ukuzube yiyo leyo nto ngenkulumo kabani konje bekusho mina sinama options la sinama options enzima kabi kuhamba olala hayi sinama options cha ngeke umzali niwahlola yini ukuthi emane ejabulise before mina engizali mina kusho umthi umzali akangizabi kumele iqale ejabulise bese ke mayisebona ukuthi usudelile imali khathi ke siyangicabanga mina akakuthi injabulo yakhe akakuthi injabulo yakhe uyamunda unayo isikole unomsebenzi ngenxa yakhe yabo uyamnika naye kunika izandla ziyageza ukula amaphosa senzela yalwa lento athi impesheni imali onayo nayi nje impesheni azikho zandla sigeza nayo la angaze ngicela ukuthi angidala angizala ngezala yakhe angaze ngikokode mina futhi ngafika nje sifunza namanje angakazi umama mina ngengize nginika umama mina imali mina ngingathandi ngimnikelana ayengeke wakuzala umuntu usesikoleni la ubufekula ngenxa yakhe siyazi ukuthi wasizala kepha kumele athi bademand imali bazala mina hayi imali yami uzale mina nothi imali yami phela ngenxa yakhe imfomu nezicatshulo uyaphefula unayo yonke into ngenxa yakhe ubengekho no angisebenzi wena impahla icela nguma wakho konke manje mina wathi mayengizala ngisayina ngaphansi ngathi icontract imsangasebenza ngizokuphi imali na okay akazi uyidimanda imali kodwa kumele umnike Uzothanda ingane yakho uma isincisha imali isindalo uzothanda nami ngizoncisha uzoyitapa uzosifembele ngizame ingane yami idla ubusha bayo njengoba nami ngabudla Hey no basana inkulu le ndaba hayi bafethu uNkulunkulu uRamaphosa enjalula le imsebenzi kwa60,000 uyamnika umama 5,000 uhole 500,000 ayikho yeah